tam chiều hà mô thong hi kul langa vào pi kul la thum riêng lấy thong chim nak in nan kut kanin tlai than na malmun thabor ka si akha a mai thali put in sham in tangka halamang mi SSC balik panhi chu CDF kha ni an tlai na chiang ram hakha khopi a mai thal put in twal chung mi thilri du pau in achutu SSC ral ka putang balik panhi na chu April gulakhat a an tlai na kong CDF kha ni April gulani a an than SSC kutang balik panhi na chu tual chung mi sin in an firmi thilri tampi he an tlai chi na kong CDF kha ni an lang tar chi hakha khopi a swalnak ngai lo tual chung mi na sham nam in dir on le fana ka pe tu SCC chungtal po chu CDF kha ni dan tat na kan in pe na lai tia Chinland Defence Force kha ni an lang ter Othan na kumli chung a CDF zau phai in ral ka phai rukni ramle mi phuncha a nun na an pek chiang ram thantlang peng a shambun in pawdok thlan na ka bitakte in a chol chang chu ma mi Chinland Defence Force zau phai chu thongpi kulanga April ni hlei ruka khan kumli an tlin na ka si hi kumli chunga hin ral ka phai rukni ramle mi phuncha a nun na an pek chupin a thiam tor mi an tam I chewa pe mi song an kong CDF zau phai ni April gulakhat a an than SSURAL ka puknak thalo show in adik mi luatnak le zalon na kan hmu hlan tiang pau chu pezol in ka dau na ka kaneta laisa a ram chung ram lem I a mi ni thacham nak le nan ngai chia chowa in rakan dir kam ri ka ulo dokhan nak a nan si kho nak lam kip in kantal pi ve u tia CDF zau phai ni an lang ter lau than na kumni chung a akan dir kam tu na nan di lak chung a kan ye lom nan ma he tang ti in pe zul in rian tuan kan du kau ramle mi phunsa a nun nak a pe I cheu a pe mi le hliama tor mi velte upat na kan in pek na tia Chinland Defence Force zau phai ni an than mi a an lang ter Mataya singule tangda na a SCC bomthak nak in tual sumi pathum anun nak aliam adang hei ni klamantuar Mandalay Ramchan Mataya singule tangda peng na a April kula khat a khan SCC ral kap ni bomthak I tual sumi pathum anun nak aliam phungki panhital in medang hei ni hliam han tuar tia tual sumi ni anchim linhin ruang a fangai in chet nak tong mi Mataya peng ai dai khwa phungki siang in a April kula khat chun swimil lam pakhat a khan SSC ral kap ni rocket in pangza khat bom an thak I phungki pahnital in tual chungmi pali ni hliam fak an tuar tia tual chungmi pakhat ni achim himun a hin linhin liao zong a khan siang in achim I phungki pakhat le midang pahni an na aliam tia thai si Chuban tuk thiam in April kula khazan le swimia lam pathum tuk a singu peng zi kong khwa a SCC ni chunglei in ka dau nak atua I ngak chia kumnga mi tal in tual chungmi pali ni hliaman tuar tia tual chungmi pakhat ni achim chupin a tangta peng yuati tambu khwa zong a April kula khazan le swimia lam pali shom khan SCC ni prashut pathum in bomlung hlei khat an thakcha a tual chungmi pathum anun nak aliam I midang pali ni hliaman tuar tia tangta mi pi ukshoy nak pu ni an lang ter yu humhak mi muram a zarkhat chung a SSC ruang a tual chungmi kulling anun nak aliam Korean National Union KNU ni an humhak mi muram chung a SSC ral kap zarkhat chung ral tuknak van long bamthak nak in Phungki natal in tual chungmi kulnak lom lo anun mak aliam I midang thongsom nga leng hunhim nak a anzam kong muan le karan ramkul ralshil na bomchan tu puni anchim alwan chia April ni heli le kullakhatyang KNU humhak mi muram asimi bilin tathong pa a papun kokare chodong muram na a SSC kapni sunglay in bomanthak tia thai si Zarkhat chung in SSC ral ka bomthak nak ruang a phungki natal in tual chungmi kul shong an thi I midang somthum nak lom lo ni hliaman tuar chupin a tual chungmi minung
thongsong ma nak lom lo munhim nak a anzam tia KNU thonglak nak shampi ni alang ter Chokopi in MNDAA ralkap an suatnu a SSC ralkap ni munha an lak chol siaram ko chak lei la chokopi lak in ahum haktu MNDAA kokan ralkapol ni kopi an suata nu April kulan ni a khan SSC ralkapol kopi chung a an raklu tia la chokopi mi ni an chim SSC ralkap mi nung songa naktom lau chu April kulan ni zingka 20 a an raklu tia min laktar lo la shokupi mi pakhat ni achim SSC ka modo tampi anraklu kan hu kopi hol in kopi lu nak tiang modo akhadi atombik a somi shrong chu aselai modo chung in araktum mi SSC ka chilkhachu mai khuan nak mi le sunglass in ani thuam na modo chung zong a shemnam li maithal pol kan hu tia achim chap la shokupi chung a araklut mi SSC ka na hi division som thum thum som kwa som sari pasari division pathum in arami an si tia alang ter la shokupi chung balik sakhan a anubik atang mi MNDAA ralka pol zong chu adi ding in timlam nak an ngei kan hu na tia achim alwan chia thongni kulanga January nil heriata khan taluk chawza shrinak in tua mi Umi tomberwa naka SSC le MNDAA karlak a kada unak chu deitar ding in kapni rem nak anrak tua chu nu thathum shrong arau nu April kulan ni a MNDAA ralkapol chu la chu khopi in an chuak I SSC kut a an tia kwami tani chun an chim ni chung kada unaka media tal in SSC somruklin an thi adang hleriat an tlai na magweram chan nga phekan chung a thonghi langa January thla in April thatiam a company karla kadaw nga koikul le voithum achuak I major ti ha awdal in SSC lay menung somrup thum an thi chupin a adang hleriat an tlai na tia People Revolutionary Alliance PRA magweni April kulakhat a an than thonghi kulanga February kulanga a khan nei kampong a humhim naklak ding in arak chuak mi SSC kul an ka na chun February kularia zonga khan nei kam byuha kong in arak tung mi SSC kap somruk shrong an ka than na chuban tuk thiam in manil heria zonga khan pazi khwa a arak kai mi SSC kap sommi shrong chu Lang khwa lam than an phan a an rakat na tia an chim chupin a mani som thum zong a Mimbu Penkom number pati battalion he ifon in pateng mong yua lampi padang kopi lu nak SSC chegay an ka than tia thai si thongni kulanga January in April thatiang a company kar kadaw nak voikul le voithum achuak I major ti ha outal in SSC lay minung somruk thum an thi chupin a captain angin chiang le captain tingko thatal in adang heriat an tlai na tia PRA magweni an lang ter kha a ralbom ding in achuak mi SSC an ka na I minung pathum an tlai na Charangpo thang lay salpeng in tam khang khwa lay a ralbom ding in achuak mi SSC kap chu Danu People Liberation Army DPLA ni April kulakhat a an ka na I SSC lay athi mi anumpin a minung pathum an tlai na tia thai si thonghi kulanga April kulakhat chun swimia lam Lady la chiao shong a chawgu khupong a ralam sial mi SSC kapol chu an ka na I Zalay swimia lam pangala chiao tiang kapni karla kadaw nga afak su kadaw nga ka kapni in thila liam tuar anum I SSC pathum an tlai na tia an lang tel thongni kulanga January thla in April thatiang SSC ka phe kapni kar kadaw nga voisomruk pasari achuak tia Danu People Liberation Army DPLA ni an chim Tusin ka thong chim nak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha sang akan pe tu nan di lak chung a kan e lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chiao ding in kan e som ha